Okay, so guys, asemi na course na me pese yin hina ye che na yesusu adwene ye fa ho. And me wie bibia me de WhatsApp number ebe to so that whoever want to comment no ubetimi asende won so comment ewo WhatsApp no so se ne be ya audio ubetimi asende wo voice message e de aba se ne be ya ye my next video I may no you be and I see a best answer about big discusses our issue we na one so comment now with the buyer no yeah they are trauma a man for so now some of that one say with the relationship mu asem say man be ensema abeto abonten ye hini e ba be che ne bi say aso say e wo na asem we to wa kade na obeye ye hini enim say aware mu nsem de ya de a ho hia yi pa cause odo ya de bia ye mfe ani ehu nanso ye nya sa tinkan se odo ewo pa na papa bi na o ka se one ne yere aware for so many years ni na omudi nkan eware ye no before answer no ba be ware na omususa be early 20s early 20s na omware bia papa no be 22 23 na yere so be bia 21 years na ja omware so omware ye no that time I know mobile be war no ye adwuma or abusu kan I think say spare parts not in spare parts na dentina spare part not in no na adwuma akoyi nkakra na ade a adwuma akoyi a ansa a che say nyom de beto aduane adidie na enye problem within 2-3 years of their marriage no ekọ be 5 years na dia na che say nyame ayo o mandom ma wo nkwala mienu to mo wo nkwala mienu afi free ko kọ no na adwuma mu start say eho eya ye den kakra ye den ama no enti na se na dwuma no ekọ form na ansa emu a niam obekọ akọfa aba no wo monto ha adwen ti ma na ye se tini niam akọ no de asa ho kire no ya aba ti ebe ya nka ompe bosia bi no mfa kakra nso so nanka ontu kwan kwa aburuchiri abja okodwira aburuchiri no ye adwuma ebia nyame dom na bibi kakra betumi aba ne nsem no watumi abefa na yere ne ma akọ ti emane ye na jo se one ne yiri ebedi ho nkomo ema one ne yiri susu ho di ho nkomo ye bibia ewie en afi ne yiri jitu mu se okay fine ye den a ahokere no eba e dey say that's the best way a ye nhwe nyame bo na saka officer na ade a obetimi akọ ena one ne best friend ekodi ho nkomo ti one ne best friend ekodi ho nkomo no the best friend as one no munyina na ko school ni ade guy ni nim de pa ni ade nti omkodi ho nkomo na the best friend yes o what say obey share so obetimi aye no mo anti ampa so the best friend no be ye ne mo ama no sika kakra ma ne de bi so na okọ Australia ti okodru Australia no oye adwuma kakra Australia ho ni ade sa guso ye adwuma sa na eja nyame adom onya adwuma papa etuaka ti onya adwuma papa etuaka na se bosom bi adwura no tumi send almost be 8,000 be kase 80 million kan se 80 million e de ma na yere se ni be ya na yere ne ma ho I think said that time no so na wawo one ne yere awo be 3 enti oye no ko she on say utumi send this scam to spend be 4 years e wo Australia na o ma Ghana da ti be ni 4th year no na o ba Ghana to oba Ghana chese obi hu ne yere ne ma na se n'ani age pa enya asem ketwa enti emra obedi be 3 weeks to 1 month o Ghana na o free Ghana kodure na nche na yere friend ka chance o san so nyem o se ne se we di asem pa na n'ani age pa enya asem ketwa so oba be wo ne for bon enti ema ne ye na adwo so obe ya adwuma den si ne be ya ne nurse yi bia no betimi ama ne yere mo so aba be ka no so boy adwuma sa fi be miensan tem no san so call back to Ghana to bedru Ghana no pay connection man say omwa na onye nema process man na ko timi fa na yere ne ma enko na connection man start process ni ade anti tam ni duru say omokwa akoye ye DNA test ni ade kire say ankwara ne ye ne dia ne say nyima no emu e no finding out say the last born no enye ne ba isanse moja no amache kire say akwara ne ye ne ba nti e mane be ye so confused to the sense na wo hu ne onye no ho na obisa na yire in fact obisa na yire nyimre no a omanna mu na yire ne ba be ka kire ne se nyame adom mawo na emu mitwa wo ntro na ye tie ne se
akwala no de enye wo ba ni mu oyo onyonko na obo a wo ma wo sika ma wo kwa aburokyire no ono na mene no ewo akwala no ne say all these years no na man ni se obi ba akwala no yeden o hwe na asa kan ye DNA test na visa and 17 no ekoba mu a aka ode obi ba ekokoshe Australia no ho a ehwe no now papa no so why you confused to the extent say ohun ne onye odo ne yire wado no for so many years ohun ne onye onje ni se ontumi nje ndi se bia na one ne wo hokra de dada nyina mpo no na ofa na chi ananse na onfa na chi nsem bibre enti no ohun ne onye and me no kata sisia no ohia ye nso ye comment ne ye moa na watumi ateki decision enti mesro wotie nkomo ewie a na opese o ye ya me bɔ mmɔden asɛ me de WhatsApp number no ebeto your friend is saying description nim anansɛ comment section nim description nim timisro o call description nim a anansɛ video na ansɛ comment section nim a obehu WhatsApp number no me sanso eboba ama 055 1973717 055 1973717 to which me a voice message e de aba na your voice message ne de aba yi nyina ebe sanso akeka voice message na abani ni aba asan de aba beto you sure say obetie yasem na ye ka no ni nyina yenye conversation e free na ekobre ne bre na this is nkoma ye bedi ye da wase